Gospodine VS 1013, na početku glavnog ispitivanja govorili ste o dobrim predratnim odnosima između Srba i muslimana u Zvorničkom kraju i onda izjavili da je do poremećaja međunacionalnih odnosa došlo zbog velikog plana Srpske akademije nauka i umetnosti. Jeste tako rekli? Tako sam rekao, to su moje pretpostavke. A o kom je to velikom planu sanu reč? Znači, kada čovjek složi određene kockice mozaika, po mom mišljenju je počelo sve dolaskom Dobriće Ćosića, Vuka Draškovića, vaše, primanjem na Akademiju Bore Đorđevića. Povezao bih to sa samoubistvom Branka Ćopića. Ja sam tad bio srednjoškolac, nisam to tad razumio, ali ukoliko se sjećate, čini mi se da je tada objavljeno na vijestima da je on sazvao konferenciju za štampu na kojoj je rekao da se sprema plan da se pobiju svi nesrbi, nakon čega je on proglašen ludim i on je izvršio samoubistvo. Mislim da je skočio s mosta ne u vodu nego na tlo pored vode. Ja se sjećam da je tadašnji moj profesor srpsko-hrvatskog jezika, jer smo imali čas kod njega, nisam ni znao, tad me politika ni danas dan me ne zanima, ali znam da nam je pričao o tome kako je to žalosno da je tako jedan veliki dječji pisac skrenuo i šta je on izjavio, i sjećam se da nam je on to rekao. To mi je posle par godina naumpalo te njegove riječi, pa sam to pokušao da povežem.